waangalizi wa tukufu ikao ni hudunga ya matangazo ya hele daho la Tropic FM to sana salamu doza hanyu nga mfanyo komunike sainu ikao kena hundati za wakati na minga mwombo mnyisi mguke eri sala yinu uwabeshe wao waishie uwatukufu njo wavumbu wabanu haini mlikao nguono ya video yinu ngujoko iwona yafanye jitihadi ya ipartage kosonima ze réseaux sociaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mfumbili rakaniyo watukufu wanzan ngamina mwana mshohangu wamba Nasser Isiaka Mrobili ikao babahe uparo Amerika ani lodzi na bokonga lijulo harume dunia mafi Nasser mwana mshohangu akaho hahe hajua akanenwa naye hahimi wa barazani urengo wana majaya yalate vakamru ya balagari aina ya 19 ikao hapo mjini maweni habalale gari lo hende hamreme Nasser ho hahe deva wana nemruji njamba habenze sha emesajini amazoni beshe emwanama muhu wangu son excellence procureur de la république yake shahid gamwibesho emu wa gendarmerie colonel Takfin yake shahid mrudi ni anionese wandu ikao wanyeheze fami za hewe hufanya accident ya juwe hukaya mwana ya mrema legari ola mwana mshohangu ola mwana wa mbaba ola mwana wa mzazi yaboze procedure nizisahau bana ikaunga rizomba Mwenyezi Mungu zibirendo hena mna alavini ho ushahidi monsieur le procureur de la république Gamanzo yemri afanya aksida hiyo ngarisahau le gari ya baliwa le verifier lo ka ele gari la helika norm emru honde sa gari hakana permis hakaje ze procedures za lazimu zidungwa za husu amani Mwenyezi Mungu hapiha haba huandwe kamgo abenze na seringe yabo gujuhunda unono nana hani ulumwade gujuhunda na unono abo tsikanzani nionese ukaya rangui gendarmerie wajawarenga yemru yafanya accident washimaweni yambude samvumbazini na sisi ngari abiniu ukaya si wandu wa bazima si wandu wa amani si wandu raungwa bo Mwenyezi Mungu juu shange bidiu ze procedures za lavimu yarudia juu ya tijodhwani hawatijodhwani ukaya Nasser Isiaka Mrobili mwana mshohangu ya watijodhwani uka ilanku yode le risala na kanzani wonese he maslah ni adab kusonime daula ani katama daula wa procureur de la république ni mwa gendarmerie ukaya ngabwa wandu kangwa fanyao act hamandizo watsongo hulashewa kwa tsusomba rongo kwa tsudunziwa kale gari kala assurance ngunjio yasio jale jezio bazo jaba fikiri kaya yabo ani aferi ani uka mrunge na hezi haumru halewe mru ba kena upase shanga mombo Mwenyezi Mungu akarangoso kwa nsida afanya karjaona ba procedure toka yantipia almuradi se famiza za heo la afanya nsida wajao hola pitali ngari shukuru yao hawo ikawajibu ukamjomba Nasser ngena shombo hamadeshi ngurongo harume komo robonze rondani ngwanugwa shiao ya beheri sala hiyo tikanza nonise gendarmerie wanona edawainu
sikanza nioni se yeye yafanya shetendwa yajue ukanaser walange na walu nemhu wa mahakama procureur de la république mwanama zuki wangu wa kema zahidi nena yemhu wa gendarmerie eshelea ukaya zehija zuhamba wangu raha shatikanza ni hensemna flashi huo communique njema yinu hemaste ni adabu na umbushuria na seria hunde unono wa khaire kamgwa benze rairo ananya rema islamu pia shationi sauka na zitundwa le gari naye assurance ndongo ibiri hanzia ya haki ya ubinadamu na amani na sheo ndongo chote ndio kena ukiri kazi na ukiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.